hat go Cluicheamaid a dú sin dal bhrín mu dhéon D&D a cha sin dal Cluiche be an Fall Guys a ha sin brín díach gus na chéú siúh díach a céad ormsa as mé brín agus hí si mar a héid again mar a chunig sin deach bin seo haid aníl mi tá cían al héin ná iad Fall Guys Cluiche agus brín mi éon rutan eile ag an ná ach díach is sin a mi dachs go siúh ula go má Karan, well, anile was nach sin an the nature na tú a bhhaé ba úsach na J agus haar fearach cín mar tearach go hín. Is mar sin Is bheit go sin ulah ag líre seo ar hí ach Connie gave me computer around us and Connie gave me my attention to Dragon Down or something at Kumal at all. So Tasha by me, Talabrin, Tira pick up me in kind of Shlighe acum ain is like a D&D agus go RPGs Marachana Severla and Ellis Joe an acronym Gaelic I think there's sin. Agus my questions to be Aku agus got a kid Tira first chat that I chat acum so the screen betrach. So how should miss Gamichin mar D&D Cluicheún mu hia bliana nicht when we furach an a galliv an éirin agus ba critical role díach ar háisiú gus cartin rum glan agus báis go bhí dal do achtas gach éige luin an a galliv Galway Gaming Tribes agus bhí mit a Cluiche Gamichin kind of board games but we clár Gamichin ach trá sin kind of chaimí sás an a Itzacon agus kind of convention sin an a galliv gach bliana ar a bhéil tuadas kind of board games is ná gach cuideach daine a ré Gamichin RPG agus Cluiche mi is fin go raibh World of Darkness if iad game a Cluiche mi agus Joe game a bhain a kind of Joe scale agus lei sin agus le céad with mar critical role agus Titan Bhruidhinn Titan Quest Titanfall after the version I think ach ba sin ag I'm just going to get a Geek and Sundry arranging ba Will Wheaton agus Hank Green agus Daniel Assassin hun so if we céad with the mar sin nuair a háisih mi héin vi cruúcha Gamichin RPG so Cluiche Gamichin RPG agus ha miad tuavis Dungeons and Dragons a Cluiche ach cuideach Gamichin eile mar Dread bhíomh mi díolach na air an Dread a Cluiche mi ag Itzacon ans na blianachin station agus bábhis go car an gach éige hána a bhí cruúcha Game Dread ád had Joe Histam hán ar son Gamichin ailt horror games so sin caran mar áisih míach nuair a hiúil mi a galibh dábhílas cóidíag a stáirich háisih mí buam D&D chuteach go agus a nachcha as a chat ar a streamithe seo a buan sin heasta dal so sin iad bhí Cluiche collar san siab bliana inis a chat hirúd well cead really a seaachnar sa bhuian a cead a cíine ha a bhís i rui Gamichin mar go bug so agus gachneach a bhís a rui game ha canan sir lach go héin agus scéalchan ach go héin mar go bug so mar sin get a hasinéad si idir bhí Cluiche fat si bliana a néad in yes version díach ar an scéalach go Cluiche so
sin cara mar ha mí héiad hín huke. Is trúglam na chéil an tuavis mis swinti go mí camping seo Jackin seo cha is trúglam na chéil an tuavis conventions an nálapa sa ha an éidir nean assassin or ha mis switch go fío gáid dal sas a sin an RPGs agus mór an Joonschugus target person diachain. Hais go bhfuil Tabletop Scotland down agus ha compulsion an a donation godrach. A chyfarcha sin naniuá convention sa bíla an an alpa go go bhfuil mi cead ddíach get Nobel survival ní mé seach i díomh go bhí mi brín be na slithe tu a seo Arna great guys don't fall out scanne so I measca chu Jevy cad with the mar critical role agus dalga conventions agus with the mar sin agus is seir a hain is is cíteach go bhfuil chuteach go gaiine chu seo nuair ha géirí D&D chluich agus ha bu an ann ha san D&D chluich a chanéal duidir sa bí san a bhí as ciún a gráis sin cean mar a ach chut mí cús gearain is fír hallam a bhí as ciún a game bhí cruúchi Becyn gen teg agus gen scialach dúir go mar sin. Look at it. Mar sin a dhéanú díomh. So sin mar a bheith ach leis go bhfuil cead DM as a bhíon ach sin féimeil sin atá seo cá a bhí na Cluiche go bhealach géad go bhí díoch na DM. Ach sin ri mar ha héiad an híonthúcha. A méad Cluiche le buin a dhéalachtú go deach go camna le dhéalachte bheit buanach am an glasú the bhar rá at mis switch in Cluiche 3 year person is ualam ai het a version rá at ach ba déine go bhéil gaach as a bhíon sin do bh sin spársam is go cum sacatí ar an Cluiche le canan becin a bharach tíach go trú a í deirthe am gúirt fan gúirt ach tell him mar is a camera sin stair stan hin. Tell him in camera shot. I know we kill Fall Guys, do a game it shot. Oh yes, pushing a game it. It's fear hell and Fall Guys. Didn't put him yet I come on his mention. Jay. Okay. Oh. Aye. Okay. Well, I should come on. You missed hexagon. Fiach sin seo istí mé mé D&D ar san minute fiach sin mé cún
de bhuanachach. Oh, wow. Okay. Ja, Gavana. Gavita Hoska. Then Harde. Niels en Nuninga zijn really ianu. Oh, wow. Oh, Daniel Eugenu both of him. Daniel fuse the Lish Galacum gan mi rang every me in D&D. Nach a jausa. Oh, bueno, nach a jau misha vashan. Jeez, Janakas. Oh no, nicht kan je like jeez, Janakas. Gedicht gaan we apathy. Oh, dan. No! Oh! So fast. So fast. Okay, we're evil kitten. She flying small puppy, so a general keel kan de wonig Pishak. Situation. So fast. Piano hyn fast. Mi spes gyda sy'n o fast sa mi y ddi efo hi'n rhi cwn y fwn ac y sy'n y Cluiche y stream. Oh, diw. Diolch sy'n sy'n y ddiest. Jamie Jane Hain y chartyn y fel sisio y D&D Cluiche fel Jay Charter Shlighe y fi acw go gyda'r Murel y fel sy'n Line me in D&D fel line me in critical role like with the Martian. I thought it was it's a good Isha and a die you know eichting en nire de ha de woordgloeig jalach eet ik in nire ha sha but ha written aan my critical role it avail and two of us done jalach ach haast had done je we should bring me Vision Camney, oh, I'm click at D&D is kind of changing. So I thought of Isha and a die.